أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 30 من جماد الأولى لعام 1436 هجري موافق le 23 ce mois l'an 2015. خطبتنا اليوم يدور في حق الجار. haray musidɓe julɓe mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala mi seeditiki ala reweteɗo si wona kanko. mi duwani ke nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mi seeditike ko jiyaɗo Allah ko o nelaɗo Allah. haray hande e nde ɗo ñalande juma ñande 50 paran sakki turdu e nder nde ɗo hitande wulure e 456 no hawrodiri noogay lewru wiyetendu marsu ndun l'an 2015. hutuba men on hande ko ni yiilade musidɓe julɓe ko fi haqqe kawtal. ko honto hanɗa jogade kawtal mangal, ko honto kawtal mangal hanuma jogade, ko hon ɗum woni lorra ko lorrayma, ko hon ɗum tampinayma, ko hon ɗum woni ko lettayma si a lorri kawtal mangal, ko nema e nafoore hon ɗum woni ko marɗa sa moƴƴike kawtal mangal. ibadallahi ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu wa'lamu anna al-insana awjaba bayna an-nas at-ta'awun wal ihsan wa harrama al-adha wal udwan wa aqama al-ala'iqa bayna al-khala'iq wa raqqabahum fil hubbi wal ikha' والتراحم والوفاء. ولهذا أوصى الإسلام بالجار فأمر بالإحسان إليه وأفقد حقه وحذر من إيذائه وقهره. ولقد كان العرب في الجاهلية والإسلام يتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار، فاختيار الجار يكون قبل شراء الدار. إن الجار الصالح أخ لك لم تلده أمك، يذب عن عرضك ويعرف معروفك ويكتم عيوبك ويفرح إذا فرحت ويتألم إذا حزنت. جياب الله hulen Allah tabaraka wa ta'ala ɗoftoɗen ko yamiri en kon, pottitoɗen ko o haɗi en kon. jiyaɓe Allah koni yo ande islamu o ma dama en wi'i ko en julɓe, mi jeeya e ko mantorten wonde min komi julɗo. awa anden oɗo islamu o waɗɗini hakkunde yimɓe ɓen wallodiral e moƴƴodiral. sa yi ka haaju an on huntoto wallalan ha o hunto moƴƴoɗa e an, sa yi ka haaju an on bonata wallalan ha hara ɗum wonali ma a way tawi ɗum wonay tawa koye saggere ma. islam ko wonɗa mantorde kon, ko wonɗa kon wiide ko a julɗo, awa on islam no yamiri ɗum go'o. islam hino harmini ko wiyete kon lorrindirgol e jaggitugol. fi kala enen en wiyay si haɓama koyo lorrindire, si haɓama wona yo lorrindire, ko ya mooɓo hara ko ya ɓeydu mooɓade hara lorra ma on hewtalila. islam hino harmini lorrindirgol. islam no harmini nde oɗa jaggitata e oɗa fitumɓamo ɓuurimo sabu ma, mo ɓuurimo doole ma, mo ɓuurimo jawɗi. islam mo wonɗa mantorde o, mo wonɗa wiide on ko e nder mum o jibinaɗa e muɗum, awa o islam hino harmini ɗum. islam o himo ñinni, himo darni, himo tabintini waɗugol wallodiral e correspondant hakkunde tagore nden. islam on no lerɗini en e ɗum. islam on hino yiɗini en yen wonu yiɗidirɓe e yurmodiral. islam no yamiri wallodiral e yurmodiral e wowodiral e newodiral wal wafa'i e hunnidiralngol ahadiji si en haldi. ko ɗum waɗi si oɗo islam o wasiyi kawtal ngal, o wasiyi fi kawtal ngal, o yamiri moƴƴagol e oɗo kawtal. kanko islam o yamiri moƴƴagol e kawtal, o tentini moƴƴa fi haqqeji kawtal, o rentini, o hulɓini fi lorrugol ngal ɗo kawtal e yawitagol ngal ɗo kawtal. islam o haɗi ɗum. laatike arabuɓe ɓen fewndo jahiliya adi islamu arde wo
haka islamu ariwo islam tawduɓe ngun gikku ɗon ari tabintini ɓe ngun ɗon gikku honɗum woni ɗum no jeeya e gikkuji maɓɓe kamɓe ɓe mantodiranayi kawtal yekari no moƴƴi e kawtal mum ngal ɗon sifa mum ala on ko moƴƴiɗo e kawtal mum noon on ko nafuɗo kawtal makko ngal on ko tugalal kawtal makko ngal arabu laatike ɓe mantodiranayi ɗum ɗo ko adi islamu arde ha ɓaawo kadi ka islamu ari ɗo ɓe laatike kadi ɓe mantodirayno ɗum hakkundeji maɓɓe mbimana ko en anndu wonde ɗum ko haqqeji yaaɗo e haqqeji islam islam o wa ala qadri l jari yakunu thamanu dar seede kawtal ngal ko ngal ɗon ko hanangal teddinede ko hanangal tambitede wo ko e valeur kawtal ngal ko valeur kawtal ngal galleeli ɗin ɗon yeeyete ko e valeur kawtal ngal galle ɗen soodete ko e valeur kawtal ngal galle ɗen waɗirte coggu seede on noon a landoto parcelle baylo baya ko jeɗu yaha landoɗa parcelle ka amen kaala ko jeɗu nde tawno kawtal wongal ɗongal ngal ɗongal ala ton nde tawno ko gonga hutuba on wonde manna galle ɗen ko piri kawtal ngal waɗete e majje wona kanje wona soodede ko kawtal ngal a taway ɗon wonde piri on wona o gooto ɗum ko seede wondi ko hutuba on holli kon si tawi ko no woniri ma si tawi hina fahtiyarul jar yakunu qabla shira'i dar soodu suɓagol kawtal ngal taw ndaara kawtal ngal werifiya kawtal ngal ko ɗum neɗɗon haani waɗude adade o soodude galle ɗen suɓugol kawtal ngal ndaara kawtal ɓe o gasoyta hoɗudude ɓen on say ko suɓugol ɗum ɗon ɓuri mo haanande e di waɗugol soodugol ko wiyete kon ngal ɗo ya ndaaru ɗo quartier ɗo ndiyan no woodi o quartier ɗo kuran no woodi o quartier ɗo kañum hino notisa a akhi wona ɗum hanuɗa adade ndaarude hiɗa yaha darna e quartier ka tata kuran no woodi ndiyan no woodi laawi no woodi sa jarriborama ɗon kawtal bongal a dogay ndun suudu accira ndu ñallorma teɗɗan ara fof no suti doga accita ndu yaha faalaka ndu yaha si tawi a hoɗidi e kawtal ɗum fi kuran no woodi ndiyan no woodi kono ko lorrowoma ko uddowo laawi maaɗi ko hibbowo ndiyan ñolɗan ara ila ka tandema e ka laawol ma ko lorrirowoma musique e ko nanditata e ɗin ɗon piiji ko piyowo paykoye maakoye komo paykoye mum accata paykoye maakoye heɓa ka jinda heɓa ka haylo yanay tun nana kamɓe tigi ɓe mantora menen ngoy ko men ɓe nokkel kaari ɓen hani no woodi e men wonɓe mantorde on jahiliya menen ko men ɓe nokkel kaari ha a nanay masibo hino waɗi nokkugo si on ɗon waɗi masibo nana woɓɓe goo no wiya on ɗon hari o artiɓe nokkel kaari ɓe hara noon on wonɗo wonde ɗum ko jeeya ɗum mi laɓɓe nana en masalan nane goɗɗo no waɗi nambara nokkel kaari hakke ko tawi komi mantori min komo mi kaala menen ko men ɓiɓe hulata masibo si masibo foti wa kakoli ma mi rondo ko tongo si mi nani goɗɗo no waɗi tapasi e nambara to mi jooɗo harale kadi komi sutaɗo komi tiggitaɗo komi waɗaɗo honndu e mum mi ronka hulde mi ronka hettoɗe mi nanno hari ɗon o artimen menen ɓe kaalaɓe c'est à dire ko andingol en ɓen ɗon kamɓe masibo on e nambara on e piiro on e gerente on koɓe gore ɗum ɗon ko haaju maɓɓe ɗum ɗon ko métier maɓɓe ɗum ɗon ko kawtal maɓɓe a haray sa heɓi quartier marɗo courant e ndiyam mari notissement tawi ko sifa ɓen maɓɓiɓe ɗin konnguɗi kala aaden accuɗo haqqe muɗum on perdi hiɓe konti on ko o jaasuɗo kala dariɗo hetti haqqe mum e haqqe hedditiɓen ɓe faami on ɗon ko o lasili si tawi Allah kafidirima e ɓen ɗon kawtal a anday jaka ko goonga hutuba on ko wi kon ko kawtal ngal ɗaɓɓitete vérifié si galle ɗen soode haray ko yo en faamu ɗum musidɓe julɓe ko wiyete kon kawtal moƴƴal si Allah arsikima aaden kawtal moƴƴal ko nene gootojo mo tawata wona nene ma jibini mo si a heɓi kawtal moƴƴal haray a heɓi nene gootojo mo tawata wona biro ma jibini c'est à dire namo yaltuduɗa e reedu woturu tun woni nene gooto
mo yaltuduɗa e reedu woturu ko nene gooto si Allah jarriborima kawtal moƴƴal haray a heɓi nene gooto de plus par ce que oɗo hawnaaki ka o waɗanayma ka o sabimbinanayma moƴƴereji nde ɗi o mo yaltuɗa ɗaka reedu taw ko waɗantama ko sabimbinantama ka oɗo duñanayma ellaji mo yaltuduɗa ka reedu woturu ko duñantama ko oɗo jonnayma wasiyeji e conseilleji ko tawata o mo yaltuduɗa e reedu woturu waɗantama ko ɗum waɗi si hutuba on wi'i wo kawtal moƴƴal ko nene gotojo mo tawata o na nene ma jibinimo na nene ma jibinimo kono ko on nene goto ko ɗum woni ko hutuba on wi'i sabuna kanko kawtal moƴƴal jon e hino ngikku makko ngu goo ko o defandowo teddungal ma ngal mi mana kala ka fokkutuɗa wirtade kala ka teddungal ma ngal hana tuusede ko immotoɗo o daro o defanda ko rekonisanowa mo moƴƴireji maɗa ɗi mi mana wa yarifu ma'arufaka moƴƴireji ɗi waɗuɗa ɗin o yeddata o rondotoɗi o janɗina ɗi o tekkina ɗi o pibilista fi majji wa yaktumu uyubaka o suuɗay kala ayibeji ɗi wonduɗa ɗi o suuɗay si o nani no wowle ka kawtal ko andi leyɗa wondi e mum o yeddante o defan mi sikki a tawtay joni kutuba on seeɗa seeɗa wonde haray ko goonga a heeɓi nene gooto si o nani ayibeji hara goy ko wonɗi e ma o daroto o defande o suuɗa o yedda o weltoray weltareji maɗi mbimana so humpitike welo welo hoorema o wonata ñirɓindotoɗo o wonay weltotoɗo saabu ko weltiɗa ko o heɓay muusendi o muusete sabu si o nani suno e hoorema ko ɗum ɗo wiyete kawtal moƴƴal wa sadaka rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam id yaqulu arba'un min as-sa'ada wa arba'un min ash-shaqa amma as-sa'adatu al-mar'atu as-salihah wal maskanu al-wasi'u wal jaru as-salihu wal markabu al-haniy wa amma ash-shaqa فالزوجة السوء والجار السوء والمركب السوء وضيق المسكن نلال الله غونغي ثم ندبه ماكو be maki piiji nayi ha mo heɓi ɗin ɗon haray on ɗon o malama nani haray on ɗon gayni o pullo fuuta wiyata kon haray on ɗon o gayni piiji nayi wo piiji nayi kadi mo heɓi ɗin ɗon on ɗon o perdi o hayri haray on ɗon o falondiri o ɓisondiri e ko wiyete kon suno e soñja e sattende aduna ɗi nayi ɗi fof majji si ɗi kontirama gotum a taway ne laaɗo ko patron a taway ko wi kon ne laaɗo sayyidil awwalina wal akhirin a taway wona mabbi a taway bi mana woluɓe ɓen wona woluɓe tum manti feƴƴintini a taway ko goonga maɓɓe ɗiɗo piiji nayi ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki kala heɓuɗo ɗi wo gogon ko ɓeygu moƴƴo almar'atu saliha ɓeygu moƴƴo si ɓiɗɗo gorko heɓi ɓeygu ko ɓuri ɗum woko si o heɓi nene si ɓiɗɗo gorko faɗi ɓeygu no wayi wasi citoyenjo faɗi gouvernement moƴƴo none ko o wakkili wo none ko o wakkili o sana hawre makko forage o sooda groupe o naada kono haɗata o ɗon ɗete haɗata kenengol ka makko niɓɓitay par ce que moteur on o paanay o darna kuuru o towna o waɗa janɗe o waɗa kadi gardien kadi ka dambugal mbuɗi makko ɗin daɗata kono kadi o waaloto taway kadi himo huli taway kadi o hoolaaki si goɗɗo faɗi ko wiyete kon citoyen jo si tawi faɗi gouvernement moƴƴo ko ɗum wayi wasi tawi goɗɗo faɗi ɓeygu moƴƴo a anndi noon valeur ɓeygu moƴƴo o tuma heɓuɗa ɓa ayɗa jarribora ɓeygu bonɗo anda ngol konngol nelaɗo ɗo nafoore ngol valeur ngol anda ka jooɗiɗa ɗo par ce que an hiɗa yiite jahannama hay henndiɗa ko foosi a sikka e a naati aljanna na ferema sa henndike ko yaltika consilateur a tawa jaari ko a mayɗo a tawa hari ko a mayɗo wo almar'atu saliha wo mandeji maleede kaari malama Allah no yiɗi kaari gayni kaari kalifi ko heɓugol ɓeygu moƴƴo goo wal maskanul wasi e heɓugol galle yaajuɗe ya rabbi hokkumin galle yaajuɗe Allah wallumin fi galle yaajuɗe e heɓugol galle yaajuɗe pay koye ma koye heɓa ka fiƴa heɓa ka ponto pantanno
heɓa ka hibba ndiyan tuunuɗan tawana ya woñu baafum kuuru ma on piɗɗoɗa ɗan ka tarawo ka yimɓe ɓe rewata ɗon kadi aranata kadi ka juulirde ɓe salligoo ka maɓɓe haa moƴƴa ɓe ara haa ala dernier minute naatugol ka juulirde sabu ko ɓe rewi kon ka tande ma sabu ko tawi kon hiɗa mari galle ɓittuɗe sabu ko tawi kon hiɓe kawtide e ma wona a han ɗo kawtideede ɓe yaaɓa tuunuɗan ɗon ɗan wicca coñci maɓɓe ɗin ɗon ɓe naata ɓe juulide e tuuni ɗin ɗon a tawoyay Allah ɗon tawa jommum susta kadi wolde o yaɗo koto laawol ni ko ngol noon ɓuri haaneede reeneede e mum ɓay julɗowo keefeere o hay mummunteeji ɗin fof no mari haqqe e maggol fof no jeyngol reeno e ngol ko yaata hibba ndiyan ɗan rondoɗaa ɗan hara ɗan sintaali hay sintere ka laawol yaa haa ka nder salon an min Abdoulaye Kala ma ka nder danki an duuƴaaɗan ɗon no ɓuruma hayfande di sintere tunde nde hibbuɗaa nden ka laawol c'est pourquoi ko par ce que ɗa ko Abdoulaye Kala to lorruɗaa ɗano hiɗa lorri julɓe hiɗa lorri heeferɓe hiɗa lorri fulɓe hiɗa lorri maninkaaɓe hiɗa hol lorri nayi ɗin hiɗa lorri dammi ɗin hiɗa wiide hiɗa juulude hiɗa hoorude hiɗa yiwde foññewol e giɗɗe yimɓe ɗa cikin bantan hiki fuɗino ki layi ki saltiɗi haa ki soti kadi ka nder yitere ma yaa heɓugol galle yaajuɗe ka pay koye mum koye waawa piti potonnaade taasi ko ndiyan no nder ton kiising on no nder ton kolorru ndun no ton mo mari ton ka o asa kolorru imo mari ka o asa fii ndiyan tuunɗan mo mari ka o ƴawna laaɓuɗan imo mari ka o ukka tuunuɗan almaskanul waaɗi galle yaajuɗe ya ahi mo Allah okkori ɗum haray ono naati aljanna aduna mo mari ka o ƴetta henndu mo mari ka ɓiɓɓe makko ɓen doga tata so tawi woni kunɗa piyay ɓiɓɓe makko ɓe mo mari ka o naada ɓe o fala o wiya he jogo ɓiɓɓe ma ɓen toon mi yiɗaɓe noon yiide nder ɗo ta ɗum no woodi si galle ɗen faaɗi tawi nokkure nden yaaja ala hay ka kerana buyinoɓe ɓiɓɓe maɓe ɓere haɓe taɓe ka escalier ji ma si famiɗa anndi woɓɓe goɗo escalier wol ngol desaga ka tarawore ma ala so Allah faami ko homɓe wonɗe wiwde yo Allah wonu ballo kanko woni wallowo yo Allah wallu en ya hayyu ya qayyum galle yaajuɗe wal jaaru salih e kawtal moƴƴal c'est ça le troisième position wal markabul hani e mbaɗɗa teeri newindi ɗoftindi oto an on ma motoru anndu ha leer nde yannilan wo no jaɓi mi udditay tum mi démaray tum mi yaha ɓe Allah jarribori ɓen ɗiɗo nayi ɓe yawiti ɓa kala nema mo ibnu adama on heɓi haray o yawitike on ɗon goyi haray o ƴetta on ɗum ko goɗɗum haray o ƴetta on ɗum ko goɗɗum ko nema mo o heɓi on haray ko on ɗon o faami valeur hiɗa wonde e suno heɓugol leppi komi ɓornomi ɗo faala leppi eppa ɗum no laɓa hiɗa e suno ɗum ha ñande heɓuɗa o a taway no plus valéré a taway ɗum wona hunde hande kadi a taway hande kadi ko bamakoji ɗin ko toon haqqille maɗen yaata e ɗumɗa ne laaɗo maake womo heɓi ɗiɗo piiji nayyi wo haray o malama fillito ɗen almaratu salih sonnajo moƴƴo kon sonnajo moƴƴo yaata waynaaki yaata yananaaka si haɗama accay si yamirama jaɓay kon sonnajo moƴƴo ko ɗowto moodi mum si moodi makko fokkiti bimbi udditanamo kuuru on sino woodi udditanamo baafal oto ngal si hino woodi si ala mawlanamo motoru ndun ha moƴƴa si ala ambale awa ɗowtamo ha o wirnito e galle ɗe du'anomo almasha'u wara'ahu inda furujihi almaratu saliya sonnajo moƴƴo ko tawɗo hino timmini piiji nayyi la budda min arba'ati ashiya almasha'u wara'ahu inda khurujihi wa istiqbaluhu inda qudumihi wassukutu lahu inda kalamihi wastiradu nafsaha lahu fi firashihi qabla nawmihi ko wiyete sonnajo moƴƴo ko ɗowtowo moodi mum si moodi mum hucciti bimbi ha muto duwanomo jaɓɓomo kikiɗe si mo yaltutude lutodiri e sonnajo lutteteɗo ka galle ta ko tuma jongalle on hewti composa téléphone noddamo manela pay koye ɗaɓɓitano yela nena mon kaari
oɗo deƴƴowo hokkuwa leylonde si moodi makko no yewtude foti ko hoyre foti ko tooñe foti ko accise man o fanka ha moodi makko gayna wolude oɗo adotoɗo moodi muɗum ka mbalndi adotoɗo moodi mum ka danki adotoɗo moodi mum ka daɗɗuɗi luutondiri e wonowo ka nder salon no ndaara no watta ngal no itta ngal ko naadatamo ko ittatamo ka salon naadamo ka nder chambre ko yawgol kuuran ko ɗum waɗi kenen o jongalle jon yelotoye ɗi kuran yawe 21 en tant que ɗi yahaali rewɓe bula uɓe rewɓe ɓe finaɓen rewɓe al usatu rewɓe yedduɓe ɓe rewɓe ɓe ɗoftaki ɓen mi wowla e hoore maɓɓe haa mi haara rewɓe e anndanɗa hoore ma ɓe ɗoftaki ɓen rewɓe bewɓe ɓen rewɓe ɓe nanana alqur'ana e sunna ɓen ko naadata ɓe ka suudu ko hootugol hiirooɓe ɓen ma yawgol kuranji ɗin ma mutugol leele hunkon en tant que kuranji ɗin no woodi e anndi ko premier wa ngal wattude watten deuxiéme on kadi ko premier partie on ni watten deuxiéme partie on ni kadi yaata moodi mum ɗaani no ko hire woña baafum ko molto kon on ɗaanike ko haɗatale ɓe ɗaano gorko habbinoke waylitike faalanoma haa luttiri ni ɓiɗɗo ma on luttiroyayni janngo wallahi l azim oya waylitike ono jombi ono teŋi ono holtini ono liɓi dépense moodi ɗum fof ko fii yo daɗu na faali himo luwi suudu ma gasa tooɗe na o darnu ndu o naadi ɓeygu makko ɗon waɗi danki waɗi piiji ɗin fof o faalemo ɗon haa luttira noon daw miijo ɗon haa o yooɗo ɗon o ɗanora noon no wiye jongal leeɓe loototoɓe longal ka subaka si ara juulirde ara wonna kamɓe ɓeygu maɓɓe faamodiri ɓe miijiti haa luttiri noon jemma ɓe hoyɗito attakbir allahu akbar na on poye wonno ɗen kono ko ɓe tappen ɗo gokkum maratu saliha galle yaajuɗe kawtal moƴƴal mbaɗɗateeri moƴƴiri kala mo Allah tabaraka wa taala addiki ɗum ɗo hara ka yaata wo wona ya seppu ha mo Allah itti e jooɗodugol e fiimowo cigarette e nder oto mo Allah itti e wiigol meter ɗanninanewe e wona batirma ni nani mo Allah itti e wiigol debbo janana on ndiru seeɗa on jaabomo e wona ka salon ma ni nani mo Allah itti e ɗum o yawitike nema ko Allah okkimo kon kono o tawa e Allah ɗon ma ɗum ma ñande Allah jaɓitimo o anday piiji nayi tawɗi ɗin ko mande malki seede jommum ko yo Allah ittan ɗum sona ɗum tardi ko conterer ɗi nayi ɗi wiɗen no moƴƴiɗa fiwota e jewti haala ko heɓugol ɗin nayi kadi hara ko gonɗi almar'atu suu ɓeygu bonɗo ɓeygu ɓoyliɗo yahay karama ko batin yiide te binir nati talkuru waɗa e fena fenda si moodi makko yejjiti 1000 francs ma $100 ka nder jiiba ɗin ɗon yiitetake fiddaray si moodi makko liɓi dépense ji ɗi siɗi lutti o suuɗay naɓa complet goto ñowngo déclara complet ɗiɗi naɓa complet goto ñowngo tawa ko ñowngo simple déclara broderie e ko nanditata e ɗiɗo peeji a zawjatu suu ɓeygu bonɗo kawtal bongal piyo fayɓe maɓe hibbowo ndi e tunude adda ka tande ma yaahi ñoowoma moltantoɗo rewɓe maɗa ɓen yaahi sa yejjiti a ombali bafal kuuru mangal hiɗa andi a hattoto goɗɗum nder to al jaaru suu waɗowo musique uddita volume radio mum o ma télévision mum siɗi haysko suuday si janggata ampesa ma ron ka heɓde no ɗanora haysko suuday si janggata na fere ma siko samba fata ko kadi e ko nanditata e ɗin ɗon piiji ayi wal markabu suu mbaɗɗateri bondi no hawji kuru arata moto on keri yipine on deppike paf ono mari mande malki seede hawja kuru hawji leeti no wiide no hittina ara démara motoru ndu ma oto wangal démara haaji ɓo ronkata koyo piitu saabi on ɗo yaa signaloya on ndikka mo marano on par ce que mo marano on o heɓilotono a tan fiwo taw leetu ka o yaata ɗon mbaɗɗateri bondi
hikko ɗon wadibul maskan galle hum ɓittu kum faaɗu kum fak fuuta fo no anndi kaari no darni Konakiri lernde yani ɓe o ɓe poosay ndo faala ya naɓude ɓiɗɗan on ka maɗon mo heɓi examen ma mo heɓi bac hara miɗo faala jipporoyde ka maɗon kala mo wiɗa ka an ɗo no faaɗi heeɗo alaka wone a heɓi gaño kanko ko ƴetti a fena yiɗa mari galle a añanmo hay fi jipporgol ɗon waala dawa hay ɗum añanɗamo taale pellete ɗum ala taale pellete le ko gonga ma wonɗa masiboji galle ɓittuɗe ɗen façon ji muɗum no ɗuuɗi kono mi naɓira ni en ɗon tun ka annduɗen ɗon tun goɗɗo noddama kereren ami hewti ka kanani hare mi faala haranan ka étation dane hun ɗo hare ka mon ɗon faalaji po ka an ɗo ala ka waale moodi a nantoyay ka fuuta sa neeɗi a tawoyaali ka toon kanka ka artay ka tawta maga siko fii haaju o fiimum o ari fiimum so jiɓɓoroyke gaɗo sa yehi ka haaju toon ka inde boobo toon janngo bimbi ma faɗɗi janngo ma siko feera o ari ko toon nantataka andi lutti e ɗum tun taw hay sen comptali hedditiɗi ɗi yo Allah wal en qualifié ŋe ɗi nayi kala musidɓe yo Allah okkor en sonnaɓe moƴƴuɓe so tawi ɓe men ɓe moƴƴa yo Allah moƴƴina en ɓe ɓaara e hunde laawaki yo Allah okkor en galleli yaaju yo Allah okkor en mbaɗɗateriji moƴƴi yo Allah okkor en kawtal moƴƴa kawtal men ngal si moƴƴa yo Allah moƴƴingal si tawi ngal moƴƴata yo Allah sendindirege e maggal ko kanko anni so pottinay ngal ɗon ngal ɗaɓɓo o ɗaɓɓanoreya ngal nokku goo ma si ko enen o pottinta ɗon o ɗaɓɓanay ka ɓuri moƴƴude kono si tawi kawtal men ngal moƴƴata yo Allah sendindiri en e maggal no moƴƴiri tayib wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam latkene laaɗo Allah yata'awwadu himo mawlotono o toro Allah yo Allah dandumo min jaari suuyi morde e kawtal jo bonɗo ne laaɗo jooɗoto no ƴetta tan weƴƴitata pim mum kon juula daɗe jooɗo ta objectif maɓɓe fof ko torogol Allah Allah dandan kawtal moƴƴa an aɗa yawiti kum pim ayda sikka ɗum ko zéro noon kawtal bongal ko hunde mawnude noon fa yaqulɓe ma kayno allahumma inni a'udhu bika min jaari suu'i fi daari muqama fa inna jaara al badiyata yatahawwal o inna Allah yo mi torike ma dandan kawtal jo bonɗo hara ko e galle ñiiɓidal wo par ce que kawtal jo iwɗo ka burure ari tawɗo ko ara yaha wo on ɗon o hootay mana sa heɓi koɗo bonɗo lorra an metta muñaade ɓaawa hootay jooni enen tigi ko wiyeten koɗo ko caawa kono miɗo darni hiɗa darni ya fi Allah yo moƴƴire sika ka juulide yaade ɓe nana o darnu a darnu so yehi ka quartier ɓe nana o darnu a darnu so yehi ka josi ko ɓeynata wona kanko jeyɗon wona jeyɗo a ndaare no faamodiron ta noon min Abdoulaye kalamo Allah jari bor ma nami faamodirtoɗo lahara a gañoyto kono ɗo e toon haɗa a lorrike ya innama l'usri yusran newene nden no wonde sattende kono ko si jommum yaadali e sattende ko si jommum yaadali e sattende yo Allah daccu kasaran ko sayna wajje nge maayi so na ɗum koyo Allah waɗi cottuɗi wonki Allah tabaraka wa taala ɓeyde moƴƴinande nelaɗo molotono Allah e ɗum ibadallah jeeyaɓe Allah yo inna lil jaari ala jaari huquqan azima no wodani kawtal e junngo kawtal makko haqqeji jani molanaɗi yo hani mo tottude awsallahu biha fi kitabihi ala lisani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala no wasiɗi ka alqur'anare makko e ɗengal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o daali wa abdullah rewe Allah wala tushriku bihi shay'an hara o sirkanade mo hay e hunde wa bil walidayni yuma mon e bemma isanan moƴƴe e maɓɓe so gayni ɗon on gaynali wa bi jari l qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari l junubi wa sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum moƴƴe e kawtal ma hara ko on kawtal ko on enɗan moƴƴo e kawtal ma ko on kawtal kono na on siɓɓe moƴƴo e kawtal ma hara ko on kawtal kono ko ila ɗo tun ko baki ɗon ɗo yon hewtoyde bambe to ɓen ɗon ɗin ɗon tati kala ko kawtali woni ɗi ɓurdi moƴƴo e ɓeeɗo ɓe fof moƴƴoɗa e alyatimaɓe moƴƴoɗa e miskinaɓe ɓen moƴƴoɗa e ɓiɓɓe laayuɓe moƴƴoɗa e maccuɗo sihiɗa mari ma korɗo sihiɗa mari ma gollowo ka nder suudu sihiɗa mari he awa do inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah falƴitaka kala tawɗo laatike kanko ko bungowo ko mantotoɗo ko townomo balaji Allah falƴitaka o musidɓe julɓe fattaqullaha fi jiranikum hule Allah tabaraka wa taala e kawtal mongal fattaqullaha fi jiranikum wallahi mi yottini hule Allah e kawtal mongal
kala emen jooɗiɗo ɗo simo andi no woodi kawtal jo makko lorriɗo hara mo andi ko kawtal makko ngal lorri ko hara mo andi ɗengal makko no sabimbini ma jungo makko no sabimbini ma koyngal makko no sabimbini ma yewtere makko toon no sabimbini ila ka salmina ɗo yo rewtu ɗo e to itta o mbone ɓawan si alansara tawaymo no gasa alansara en ara juulen alansara agane anon sen aɓe juuluduno ɗen ɓen alansaraɓe ma yiyara ɓe addi fu rewno ka yasira yen juuluɓe kala e me en annduɗo kawtal no lorri ni e nder baylo baaya ɓay ko ɓe baylo baaya hoɗi ɗo surtout secteur 3 ɓay ko enen woni ɗo kala annduɗo ko kawtal jo lorri haray mo anndi sabu makko hino sabi mbini toon batte junngo makko ko raɓɓiɗi o ma ɗengal makko ma mbuuɗi makko ma laamu makko ma gandal makko si salminama yo foccoro ɗo wa ngiwru bolol no huli hewtiteede no huli fottideede andi hino dogude kono hino wadde hakkille no huli hewtiteede no huli fottiteede yo dogir noon wa no ndun ngiwru bolol dogirta ɗon ha o yaha o itta lora si wona ɗum o borrama si wona ɗum o borrama fattakullah fe jiranikum dawi rahimi alqarib he huule allah e ɓe kawtalɓe moɗon musidɓe mon ɓe kafudu ɗon en ɗan eɓe on kafida en ɗan deke tun o woni kawtal wa jiranukum muslimin huule allah e ɓe kawtalɓe moɗon julɓe yaqulu nabiyu sallah sallam nelaɗo allah no maka ma zala jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisu jibril serali no yeetoɗan yomi moƴƴo e kawtal ɗanga yomi jontuɓe kawtalji haqqeji maɓɓe ɗi yomi reeno e maɓɓe wotan bono e maɓɓe ha mi sikki ñande goo o yettolan simma yo kawtal anga rona par ce que tawi si kawtal ɗum ɗuuɗi ha mi sikki ñande goo o yettolan kala kawtal mayiɓe yomi ronu miɗo mari geɓal hakke ko tawi o seral no yewtolan fi kawtal أقول قولي هذا أستغفر الله لي وأستغفر إن الله هو الغفور الرحيم الحمد لله الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله جيا بالله ارفعوا حق الجيران natte haqqeji kawtal ɗin on sikkude hutuba on yejjiti wedditike fii kawtal tun ko ɗon memeten hannde wasinuma jiranukum sera moƴƴe e kawtal mongal fa wallahi on anndina min huuɗi koko windimi janngi fa wallahi inna adiyatal jari la mujibatun linnar wo wallahi lorrugol kawtal koko waɗɗinayma yiite lorrugol kawtal koko sabimbinanayma na ko sabimbinta de kutubayi wo koko waɗɗinanayma natugol yiite yahe ñande dangal vérifié layɗi fota impossible an ko ɓe yaha yiite saabu ko lorrunoɗa kawtal ko fakad aqsama nabiyu sallllahu alayhi wa sallam salatan nelaɗo allah huɗike laabi tati ɓe maaki wallahi la yuminu wallahu la yuminu wallahi la yumin qila man ya rasulallah qala alladi la yuman jawaruhu bawaiɓuhu ay sururuhu ɓe maaki on mo tawata wallahi gomɗinal wallahi gomɗinal wallahi gomɗinal hay sino julde hay sino janngude hay sino horde hay sino jakkude hay siko kañum woni ɗum imama hay siko kañum woni jande haaju mum ton ɓe maaki hombo wo kala tawɗo kawtal makko ngal hoolaaki e boneji makko ɗi kawtal makko ngal daɗa nambaraji makko ɗi fena fentare makko nde bil mo waddata yagal makko kan nguyka makko ngal awra makko on ɗengal makko ngal hunduko makko kon juuɗe makko ɗe kuuɗe makko ɗe nelaɗo makki wallahi o gomɗinal gasa ono juuɗuta gasa ono horuta gasa ono ittude zakka kono nelaɗo makki wallahi o gomɗinal laabi tati ɓe makko haɗi watteyi wa inna al amra laysa kama tatawaqa'un he programme ji ɗi wona no sikkirɗen no c'est le contraire wo kutuban wo piiji ɗi nano miijorɗon noon ko ɗum woni wa innal amra laysa kama tawaqqa'un o yiɗi programme ji nano miijorɗon noon laysa kama tawaqqa'uda ya a ko honno noon ɓaawo nano wiijorɗen noon wala kama tahsabun wo wonano sikkirɗen noon kadi par ce que ɗi piiji lorrugol kawtal onon wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inna allahi azim wo par ce que hiɗon sikka lorrugol kawtal ça c'est de rien ça ɗum wona goɗɗum no yandi asi mettimo yo wullitala yo naɓan kaw faala o ono wawma convoqude e 2 heures de matin ma 3 heures de matin haray ɗaɗani
plainte tawa ma ida wali ida dani don fina tawa plainte wonda e makko don hon dum o acca 2 heures de matin ha 3 heures de matin o juula darde didi o yeba judde an ko miijino da noddan kala ka falla ka laamu quartier baylo baya do maka préfectoral dibre ka do maka tribunal lo ba ko to mako dum do ma kayna mako dum do ma jaaja mako dum do on way debude dum don ko o acca hawale dane 2 heures de matin o salligo juula darde o yeba de Allah tayma Allah kari lo rila nyaaw hakune makko e yakune makko wallahi araya mai فعن أنس يتام أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله نلار ما كتوكو كلا لورو كوتال مولوري لمن محمد أولي كلا لورو لمن محمد وهاري أولوري الله تبارك وتعالى أوكيلو تهيبو غندي أنتونو دان كلا ولا الله كوري وتدون ajata Allah e bano dano rakarsi makko ko nawdu billahi Allah dano ta ko goyi o yewtere ajata Allah e bakawalo o bakke wo salo ri Abdullah kala wara alo rinela una valeria gala una bi ko mi imamu nafi honno innete mido jombi nafi mido marga ko bay tunge woni kawtal hay ko mi jullo hay ko mi kefero siko mi bondo siko mojo wo sa lorrila parce que o precisali o ini wo man ka man aga jarahu musliman ka ko dum ko so bawi kala lorrudo kawtal jo makko ara ko jollo ne pas précisé ici wo kala lorrudo kawtal makko lorrilang nelar ma ki wo lorrudo la wo lorrial andi jako nday budendiya kala wal Abdullah kala jaka kala wal Allah wonda hibbude andi jasa pi faybe ambe njapi faybe Allah be andi jasa uddila wal angol me bali kaminati rara ya uddila wal angol alay sadiqi kaman sadaqaka la man saddaqaka jomirabe gande ben wi wo njaatigi mako wowlando magonga wona gonginɗo ko wowlata kon pullo fuu tawi wo ko berɗe ɓatti o watta nawnuɗo fesa ka Usama o fesay merde alors Usama o fesay ihtar ma shi'ta ayyuhal jar al jannatu aw an-nar kutuban wo to ko il faut choisir entre les deux choses subo piiji ɗiɗi yiite ngen ma aljanna kon woni yite ngen lorrugol kawtangal kon woni aljanna on moƴƴagol e kawtangol woya suɓono piiji ɗiɗi alqur'ana no innigoy no accirma subagol min fewnalimo e laawi ɗiɗi min accirimo subagol yo suɓo ko ɓuranimo wo en waɗi hande kadi kala ko suɓi hande kadi noon yiltagol ala no wallihi mata walla rikkilugol jamais hadaynahu annajidain min fewnimo e laawi ɗiɗi ay ngolɗo sa rewiɗo a yiya heltitiri ka transport a heltitiri ka terrain ɗa donc ko direct sur puttu selata kal jannaji ay ɗo kadi sa rewi ɗo kadi heltiri ka étage mboɗe hunɗa a yaari ka mangonɗa ɗon kadi ko sur puttu selata ha ka yiite suɓono hande kadi ko ɓurama o suwa sa an tun Allah no pottito e malaika ɓen fof ka sowiɗa no wogo ɗon duñeteɗa no wallima ta walla ne jamais reculé ولقد ابتلينا في هذا الزمان بالإيراد عن الجار فكثير من الأحياء الجار فيها لا يعرف شيئا عن جاري بل لا يعرف اسمه ولا غناه ولا فقره وين عنده en jarribo rama ko wiyete kon kawtal si wiyama enen mi ala nabude ɗum ɓeɓe baylo baya plateau mi ala nabude ɗo aɓe en ville ko enen ɓe baylo baya centre bal ko enen secteur 3 kirawo sikkude mi itta en ɗo mi naɓa nokkugo wo enen ɓe baylo baya secteur 3 wo en jarribo rama wallahi ɓurnagol yawito ronka consendirde fi ko wiyete kon kawtal wo ino ɗuuɗi e quartier ji wonɗe nder Konakiri hannde mi alano ɓande ɓe Freetown ɓe mi alano ɓande ɓe Bamako ɓe wono ɗuuɗi e quartier ji kathirun min al ahya alay no ɗuuɗi e quartier ji hannde
tawata kawtal ngal anda hay e hunde e haqqe kawtal maggal sakko ngal jonnitima ngal yonnitani wuritode hara kawtal ngal anda inde kawtal maggal o woodi buye woodi duɓe tawta sa landi ke oɗa konno wiyede ta o anda he o anda ngal oya o anda fewndo oya hetti nini mo martinde ka wala martinde o anda basal oya nini ono heɓide ko ñama ma wala heɓide ñama anda masibo honɗum masibo angal ƴewtagol kawtal mo ngal watta yile maggal annabi souleymana no jooɗi hatti sondu an ibnu adama no tultude ɗo 3 mois ala andude sondu e orele jinna no ɓaawa makko yimɓe no ɓaawa makko hay ñuuƴi ɗin hay liƴƴi ɗin fof no ɓaawa makko coolu gootum sortii ɗon oyni maali la aral hudud pourquoi mi yaali hudud o annda moƴƴi oya ɗin masibo tun honɗum an yatahassasa haalahu masibo tun angal tefugol alhaaliji oya ɗin fa in ra'ahu ala hayrin aanahu wa in ra'ahu mu'wijan aqamahu ko wiyete kawtal moƴƴal ko so tawi woni hara o yii oya hino e hoore moƴƴere tata pellet ɗum ɗo Allah ene laaɗo no yamir o wallitomo so yimo e hoore ɓoylaare tata ɗum ɗo ka yitta naɓata o fewnamo o ittamo e muɗum nawigol susta wolde baba ɗum hullirta wani yatafaqqada haala o ƴewto alhaaliji makko ɗi wo maasha o e gurna makko ɗan fa inna nabiyan annabajan sa sallam qala o maaki ma amana man bata shabu'ana wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lam wo gomɗina kala kawtal waaloto ngal ɗano hara kawtal maggal on no weela waldi gomɗinaali kala aade ñaamuɗo ha haari waali ta kawtal makko ngal no waldi tawa kadi himo andi miɗo wawa waldude min Abdoulaye Kala Kane so andara anda Mama Saliou ɗum tu n'es pas de problème amara bakkat anda noon pellet men mara pellet men ñaamal pellet men yiilaali fayande e hoore yite ñaamo ha haaro foti o luttino foti o luttinal beke to on haari ne laaɗo ma ki wara ya gomɗinaali a teyiɗi kunelaaɗo maaki o mamana il n'est pas fidèle wo gomɗinaali kako Abdoulaye Kala wooli ɗum falyattaqi llaha azza wa jalla kulla jarin baynahu wa bayna jaari yo huɗu Allah kala kawtal hakkunde makko e ɗimmojo makko hakkunde makko e kawtal makko ngal landaka ko nokku gotum ɓe iwri landaka ko ɓe nene goto landaka ko ɓe diina goto en tant que voisin en tant que ɓe woni kawtal yo huɗu Allah o reno o jonta o e haqqeji makko ɗi يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ni laaɗo ma ki taw taƴondir taw monodiran taw koppidir relation wo taw yi oya hucciraga ron kon hiwrondirde wo taw waɗu ɗum quel important a taƴotolan ha heɓa honɗum a tijji ke heɓirgollan goɗɗum wo sen welde en naɓi ɗi etta ko woni kon e junngo a e maki woni yurmodirɓe wonon yiɗidirɓe wonon nene gotoɓe wonon wallodiroɓe musidɓe julɓe koto bamen o lannaali kono yondinorin ɗum ɗo leero o yoni nangi en alkalam ma qalla wa dalla khairul kalam ma qalla wa dalla yewtereji ni ko ɓuri moƴƴude ko nden fanɗude hara hinde tindini goonga woɓɓe goo weelama woɓɓe goo kadi sella moƴƴa yimɓe ɓen hino tori do arayi ko addi kon fotuba on e contact ji ɗin ko 628 60 53 09 664 même numéro 657 même numéro 631 même numéro email on waɗa Abdoulaye Kala @gmail.com afwan Abdoulaye Kala @gmail.com ka Facebook o ka YouTube o e ka Skype o kullu haray jama on hino tori du'a woɓɓe no tori du'a fi commerce on fi yo marché heɓo woɓɓe no tori du'a fi jiidi woɓɓe no tori du'a fi jombugol woɓɓe no tori du'a fi yo heɓu galle yaajuɗe woɓɓe no tori du'a fi leyɗele muɗum ɗen to woɓɓe no tori du'a no ɗaɓɓude kaydiji woɓɓe no torani ɓiɓɓe mum du'a no wadde examen ji woɓɓe ko bac woɓɓe ko brevet woɓɓe ko composition simple woɓɓe no tori du'a no nawni
ɗiɗo programme ji sertuɗi fof kala ka toriɓe ɓe woniri e aduna en wi'i rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yo allah kor goto kala e men ko tori kon yo allah dandu goto kala e meɗen ko huuli kon yo allah huntan goto kala e meɗen haaju mo nangi on yo allah ittan goto kala e men ka woni ɗo allah no andi goto kala e men ande nde wondi yo allah ittanmo goto kala e men faali ko wondi ɗo allah tabaraka wa taala no andi yo allah okkumo rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum